Pozdrav svima, Nenad ovde. U ovom videu ću vam pokazati još jedan proveren sajt gdje možete osvojiti novac. Isplata ide na PayPal i provereno je. Evo, ja ću vam ovdje pokazati dokaz isplate današnji od 10. aprila, znači baš je onako svež dokaz. Kao što vidite, PayPal skida određenu proviziju, znači oni su poslali 8,48, međutim PayPal je malo pojao. Tako da to je to, to je dokaz isplate. Ovo je sajt sličan kao onaj Loto što sam vam pokazao u prethodnom videu, međutim ovo nije luterijski sajt, već giveaway sajt. Tako da ovdje nemate ništa da gledate, nikakve video snimke i slično, već samo treba da se upišete. Pokazat ću vam i kako. Prvo ću vam pokazati šta ovdje treba u stvari da radite, pa ću vam onda objasniti ostale stvari na sajtu. U opisu ovog videa nalazi se link do ovog sajta, pa kliknite ako želite da se registrujete ovdje. Registracija je klasična, znači možete putem e-maila ili preko Facebooka. Znači klasično, ja ću ovoga puta preko Facebooka. Kliknete ovdje. Kliknete ovdje. Ovo prihvatite kao njihova ta prava i te gluposti, ok, i to je to. E sad, kako da, šta treba da radite? Sve što treba da uradite jeste da kliknete svakog dana, znači svakog dana klikćete na ovo što piše pokupi današnji tiket. Znači tu kliknete i to je to, vi ste za danas to odradili. I to je sve što treba da radite, znači bukvalno ništa više ne treba da radite. To radite svakog dana, sve što više imate tih tiketa, veća je šansa da vas izvuku. E sad, kako to funkcioniše? Dakle, ovo je sad vaš tiket, ovo je broj tiketa. Oni svake subote izvlače po 10 dobitnika. Znači, ovaj broj tiketa izvlače. Pa sad vi, ako imate sreće da izvuku vaš broj tiketa, dobijate određen novac. A pokazat ću vam i na koji način dobijate novac. Evo, ovdje piše recimo da se svake subote u 6 sati po sad ovom vremenu, to nije naša, kod nas je to negde oko 8 sati, ja mislim. Uglavnom svake subote, nebitno. Koliko možete da zaradite? Dakle, 10 dobitnika se izvlači, prvi koji bude bio izvučen, odnosno to prvo mesto, koga izvuku, dobija 50% od tog ukupnog jackpota, odnosno ukupnog budžeta sajta, pa drugo mesto dobija 20%, 10%, 5% i tako dalje. Evo vidite ovdje da ne pokazujem. E sad, na koji način oni sakupljaju taj novac? Kao što vidite kada odete na početnu stranu sajta, ovdje možete vidjeti taj trenutni cash pot, oni to zovu, odnosno budžet sajta. Znači, taj iznos se deli na onaj procenat što ste malo pre videli, a taj iznos inače oni zarađuju od reklama, od oglašivača. Koliko sam ja mogao ovdje da vidim, jedino AdSense imaju, tako da ovdje na AdSense oni zarađuju, tako da jedan deo od AdSense zarade oni uzimaju za sebe, dok drugi deo ovdje stavljaju, tako da je poenta da sajt ima što više poseta kako bi oni imali što veći ovaj budžet. E sad, ovdje je zabranjeno da imate duple naloge. Naravno, vi ćete da pravite u svakom slučaju, ali ako vas provale, da znate da ćete biti blokirani, što možete pročitati i u opisu. I sad ja ne bih da dužim ovaj video, pošto stvarno nemam šta više da vam kažem, to je otprilike to što radite. Imate ove referale, tako da za svakog referala dobijate dodatni tiket. I to je to, znači ništa više nema da radite. Ovdje pratite timer kada je izvlačenje, ovdje pratite koji je budžet sajta, znači bitno je da svakog dana ulazite i samo kliknete ono kao što sam malo pre pokazao i to je to, znači ništa više ne radite. U rezultatima možete vidjeti ko su dobitnici prošlonedeljnog izvlačenja. To je to, da, ovdje kad idete na My Account, tu obavezno unesete vaš PayPal email, kako bi mogli da vam pošalju novac u slučaju da izaberete. Ovdje izaberite da li hoćete u kojoj valuti da vam se to pošalje. I to je to. Da, i još jedna bitna stvar kod ovoga jeste ta da isključite obavezno ad blokere. Znači, ako imate ad bloker, obavezno isključite da bi sajt mogao da zaradi, jer ako imate ad bloker, ovaj iznos ovdje neće da se pomeri. Tako da,
Isključite ad blokere koji blokiraju reklame na sajtu i bez ad blokera posetite ovaj sajt. To je to, ako imate nekih pitanja pišete dole u komentarima, online zarade i tutoriali, na Facebooku se zovem, pa ako imate tamo možete isto nešto da mi pošaljete. To je to, vidimo se na nekom narednom videu.